Šećerna bolest je hronična bolest koja predstavlja povećanje šećera u krvi. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu od dijabetesa boluje više od 422 miliona ljudi. Simptomi šećerne bolesti su najčešće zamućen vid, učestalo mokrenje, pojačana žeđ, pojačana glad, periferne neuropatije i kod žena česte vaginalne infekcije. Dijabetes ili šećerna bolest je glavni uzrok, jedan od glavnih uzroka sljepila, srčanog udara, moždanog udara i amputacija donjih ekstremiteta. Testove koje koristimo vezano za oboljenje šećerne bolesti su u prvom redu šećer u krvi koji vadimo na tašte, znači pacijent treba da dođe u laboratoriju prije obroka da izvadi šećer u krvi. Pored šećera u krvi radimo šećer u urinu i oralni glukoza tolerans test. Oralni glukoza tolerans test predstavlja test opterećenja glukozom, znači pacijentu se prvo izvadi krv na tašte, potom mu se da 75 grama glukoze otopljene u 300 ml vode da popije i nakon toga sat i 2 sata nakon uzimanja se vade krv i određuje se vrijednosti šećera. Pored ovih testova radimo i hemoglobin A1C, veoma bitan test koji nam govori o procjeni najprije terapije dijabetesa kao i same dijagnoze dijabetesa kao bolesti. Pored hemoglobina A1C radimo i inzulin na tašte i inzulin nakon opterećenja glukozom kao i antitijela na inzulin. Laboratorija Aqualab radi 24 sata, nalazi se preko puta hirurgije.